भगवान गौतम बुद्धलिसे सम्बन्धित तीर्थस्थल तेगु पैदल यात्रा याना चोपी थाइल्यान्ड बिच्छु त स्वनिगले थ्यङ्कावगुदु भारतीय कोलकाता पैदल यात्रा सुरु यापी नि खुम थाई बिच्छु त बोधगया सारनाथ जुया नेपाल दुहावगु खसा येया आनन्दकुटी बिहारे बासोचोंगु ख थाई बिच्छु देशम बिवा किपुया बिहार नाप तिथि सम्पदा स्थल अवलोकन यागुदु अनलिपा इपी चन्द्रागिरी चितलाङ पोखरा जुया लुम्बिनी वनेगु च्याचो दु